Što mi se igra Among Us. Hajmo da igramo zajedno Among Us. Idemo, let's play to install. Da dam 3 evra na ovu igricu, a mogu da je nađem bukvalno bilo gde za free i da igram sa ostalim igračima. A ja da dam pametan 3 evra na ovu igricu. Neće moći pičke sa Steama. Da li je moguće da se ovo meni stalno dešava? Good luck for everyone. Znači ja sam jako kulturna osoba, znači pozdravljam sve igrače. Znači good luck for everyone. Jako sam kulturna osoba. Šta mi napisao ovaj peder? Yes. No cap. Dobro. Kurac, nisam ja. Dobro, treba da rešam taskove, da me neko ne ubije. Nema nikoga ovdje da odeš nikad bolje. Gdje si crveni? Gdje si crveni? Neću ja, nisam. Jedi govna. Kad neko peder bude, jednom peder uvek peder, brate. Ja stvarno ne znam, znači ima toliko pederastih ljudi na ovoj igrici da je stvarno ne znam zašto. Boga pitaj. Idem da rešavam taskove, barem mogu nešto da radim dok sam mrtav. Zamislite da ne možete ništa da radite, ste mrtvi i da morate čekati. Evo ga, dead body. Naravno, ja ne mogu da komentarišem. Znači, napusi mi se kurca, mamu ti jebem. Jako sam kulturna osoba, kao što sam već rekao, znači samo kulturica, ništa drugo kod Džokiše nema, znači samo kulturica. Napuši mi se kurca, mamu i ti jebem. Black is Isus. Ja se čak ni ne sjećam, a da, ovaj crveni mu ubio. Crveni. Toliko čekanja da na kraju niko ne bi crko. Nice. Ovi igrači su toliko pametni. Divno je to što mogu da vidim svoje mrtve sa igrače, to je tako lepa realistika. Da je ne mogu shvatim. Ok, sad imam ovu ličnu kartu. Neće nešto, brate. Šta nećeš? Vidi ga, brate, ovo neka, brate, evo ga, pa radi lična karta. Dobro, imamo još ovih taskova ovdje, ja ću to da radim, ja sam, brate, majstor Steva, brate. Pokojni majstor Steva, brate, električar. Po zanimanju, brate. Zavijam šrafove, brate, sa ruke, brate. Zavijam šrafove. Šta radi ovaj peder? Gleda porniće. Pametan čovjek. Šta ovdje ima da se radi? Ništa da nema se radi. Kako nema ništa se radi, bre, taskovi? Gdje su taskovi? Evo ga, jedan task ovdje imamo. Neće da radi, nema veze. Ovdje imamo 2 taska, znači bacimo đubre. I ovo, brate. Opa, kako je retardiran task. Za ovu igricu, mnogo su retardirani taskovi, mnogo su, brate, ko za decu od 5 godina, majke mi. Hajde, bre. Glupi, brate, ja dok ubacim, brate, ovi 5 puta pobiše po 5 ljudi. Ok, šta ovdje imam? Ovdje imam isto da bacam sveće, brate. Eto, kao što vidite, bio sam nekada majstor Steva, brate, majstor Steva, električar, pokojni. Sad sam, brate, pokojni majstor, what the fuck, smećar Steva, brate, pokojni smećar Steva. Niko više neće gleda pornića, vidiš, ovaj crni, brate, mamu mu jebem u piču. On je bio, znao sam ja da je on bio, znao sam ja i sad čekamo, mora da čekamo ovog baticu da digne server, ma divno. Mamu ti jebem. Brate, ja sam njemu poželeo good luck i on meni hehe. Mamu vi ti jebem. Šta ćeš sad da kažeš? English. Jebote engleski pederu pokvareni. Jebote engleski pederu pokvareni. Sad čekamo, brate. Sad čekamo 6 igrača. 6 igrača. Ma Dever beži u kurac. Vidi ovaj, brate. Jo, meni se ne čeka, brate. Meni se ne čeka toliko da čekam. Ne čekam, šta kaže ovaj? WTF are you talking? I talking
kako se kaže, brate, for foodsking your family, čekaj, family. Tako, brate. Ne znam da sam se gramatički lepo izjasnio na engleskom, ali mislim da je poruka jasna. Ja ne budu da čekam, brate. Ja, dobro, ima još 8 igrača. Ništa, kao što vidite, neki batica otišao sa servera. Kao što vidite, u Among Usu mnogo volim da chatujem sa ovakvim pederima. Sad neće ništa da napiše, a? Neće ništa da napiše jer me razumeo, a? Kido, shut up. Jeboti pas mater. Jeboti pas mater. Pedersku. Kidarsku. On će meni kido, mamu ti jebem. Da bog da bio imposter, sad da ga jebem u dupe. To, imposter sam, sad ću da ti jebem majku. Sad ću da ti jebem majku, sad si ga najebo. Sad ćeš vidiš, brate, kako Musa dere jarca. Sad ću da ti jebem majku. Ma znaš ti da me uvate, boli me kurac, sad ću da ga ubijem, brate. Sad ću da ga ubijem, jebe mi se. Jebe mi se za posljedice, nek me vide, brate. Nek me vide. Evo ga. Boli me kurac. Izbacite me slobodno što se mene tiče. Vote mi. Vote m. U stvari neću, brate, neću, možda čak i ne budem crko. Neću, dobro. Evo kao što vidite, mene su izbacili, naravno. Sam sam zaglasao za sebe. I... kuda idu ljudi kao ja? Jel živ ovi crnja? Evo žive crnja. Tako se to radi. Ne sme da mi odgovori. Evo, odgovorio mi je. Ore kida, uninstall and go play Fortnite. Ovo postaje zanimljivo. PUBG iz mama BTCH. Ne, namjerno ću da kažem Z, brate. Otišao sa servera. Što se mene tiče, moja misija je ovdje završena. Goodbye. Okay, crew, we realize this spaceship now a pickle. I called this meeting before more of us get crippled. Greed is super quiet and we all should have a team and to keep comrades safe with more space.